hi guys, it's lunchtime now. Karon nato sa Woorijib here, the home of Korean buffet. There is City Times Square. So guys, actually nasa yung VIP room na that can accommodate mga 10 people. Dayon perfect ini para sa inyong Christmas party o mga long events. So guys, in the end lingaw gid kay mi sa mong lunch bay. Enjoy it kay mi. Of course, classic meat, napay shrimps. Of course, sulit na ilang 499 sa day kanang puro all pork nila kay. Nana may buffet bay, and then the buffet is really stacked sad na with side dishes, with fruits, with ice cream. So malingaw gid mo. And finally, before the motto, I'm gonna let the people from Woorijib Prime, you know, invite you guys. So sila yung musturin nyo about anina restaurant. Hi, good afternoon. My name is Prince Antonita Basadlawan and I am the store manager of Woorijib Prime. Good afternoon. I'm Doreen Sabala and I'm the receptionist. Annyeong. Annyeonghaseyo. So bye. Finally open naman magbalik. So what can people expect sa Woorijib Prime? Sa karon sir, first of all again, good afternoon. Sa karon sir, nami mga
promos na ginaparan. And actually na pag may mga coming promos, naagya po na tong 4+1 birthday promo, natay barkada promo, and kanya to ang kuan VIP rooms. Mahog siya na to promo. It's because of kuan siya. Mahatag na mo for free ang room basta maabot lang mo sa minimum of 10 and maximum of 15 packs per room. Wow. So kuan ba unsa na mo kuan mo abre na mo every day, what time mo abre? And Yes, sir. Open May every day, Monday to Sunday, and then 11 a.m. until 9 p.m. in the evening. okay, then so unsa may mga mga personal ma-recommend din na mga pro kana inyong kuan ba sa mga meat ninyo, unsa inyong ma-recommend? Sa kuha sir, best seller na mo is ang kaning 499. Ang nakalahi man gud sa tong 499, unlike sa uban, sa tuwa man gud is unlimited na tong grill plus napagitay buffet plus only ice cream and only drinks. Sa atong 499, sa atong meat na is naadi atong 6 meat nga all pork. Na atong plain, sweet, spicy na samgyeopsal plus ang atong mga must try nga mga angkal, muksimsal, and ang pork bulgogi. So speaking of buffet, unsa may naa sa inyong buffet? Actually, sir, we have 15 side dishes, and then we also have ready-to-eat nga mga meats, and then mga plain rice. We also have fried rice and also kimchi rice, and then we also have the fruits and vegetables. So nasan mo pwede i-short order ba, no? Yes, sir. Yes, sir. We also offer short order, sir. So unsa man mga specialties ninyo for short order? Natay mga kuan na dia, sir. Natay mga kal samgyeopsal, sir. So ang kuan na siya, bali breaded na siya nga pork, sir, plus rice. Nakanindot pa gyud na siya 3 nga free nga side dishes. Wow, so pwede na di ka na. Pwede na kayo, sir. Sulit ra po. Plus naabot siya ice cream and drinks. Napuntay na mo, nag-offer po mi sir og samgyup sa bahay. Mo na siya tong somehow. So ipadala na mo ang burner na as tanan meat, mahog na siya ganang good for 5 persons na siya, sir. Pila man ang samgyup sa bahay? It is 2,449 for 5 to 8 packs. So ang delivery, how can they order that? For our sponsor, ma-order na nato siya pwede sa to ang landline, sa to ang pwede po sa to ang page. You may also like and share our page, sir. Our social media account and FB and IG is Woorijib Prime, City Times Square. So PM lang sila and then pwede na sila magpa-schedule o magpa-deliver pwede. Samgyup sa bahay. Okay. Yes, sir. Dayon, finally invite ninyo mga Cebuanos na mabalik na kaon nagbalik sa Woorijib Prime. Hi guys! Balik na ta, kaon na ta, dali na mo. Actually, mas gipalig-o na mo ron ang among weekends kay naaman dyan mi banda. So karon mas panindot pa gina mo among store para igabot ninyo murag digin mo magmahay. Dili kay feel at home. Feel at home. Dili kay ma-shock lang mo sa food, labi na ang service sa mga staffs.